Awusuka nimathutha uthi nginibingelela nje ngisehleleni le-SP Media TV ehleleni lezindaba bakwethu lo nibingelelayo usiphumelele wakamphele phasi le emzimkhulu ukuthi ekuduzane nasehading bakwethu ngithi ngicela ukuthi mengabe uyaqala ukungena ku-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi nangokucomment bakwethu la indaba esiyiphethe namhlanje siphethe indaba zebhunu leplazi ibhunu music records lithi ibhunu leplazi bafethu ama bookings atholakala kulona kanti inamba yakhe yo WhatsApp it 0789824084 athi ke bakwethu ibhunu leplazi lithi la ama city asatholakala kulona kanti uyakhona ukuthi ulifonele okanye uliwhatsapp kuyo le number ama city uwathole asatholakala bakwethu ningakhohlwa kanti ke uthi uyabonga bakwethu ngesupport enimnikeza yona nangothando uyajabula bakwethu ukuthi kusakhona abantu abakwazi ukusupporta ama local artists aphinde athi bakwethu uyabonga kakhulu nakubahleli bomcimbi ukuthi bangamshiyi ngaphandle uphinde wadlulisa ukubonga bakwethu ibhunu leplazi kwiqembu lakhe elimgedelayo waphinde wabonga kuwo wonke umuntu bakwethu okhona omsupportayo mesekayo njalo uphethe wathi ke ibhunu leplazi bakwethu ucela ukuthi nimsupport kakhulu iCD yakhe iyatholakala ngo50 rand kuyena kanti ke naseyitolo iyatholakala bakwethu Hita makoza baba ula jula